Neza gute se musaza? Salama bro. Ibintu byinshi wani fresh man. Baraburanye man. Rikaribu. Gazute. Sisa kazi. Musaza nawe ubundi se wanaye twatuburanye man. Umva twaraburanye. None reka nkubwire. Ariko buretse bane wewe ndabizi urundi nakavumbi kameze nabi. Ndebera akajusa aho ngaho basi. Ya hause ngambwira amakuru meze gute se? Ariko ahubwo musaza. Ndibutse. Rwose agacupa kaduhaye ryari mana amakuru ya wa mwana bimeze gute? Ukuri kuvuga amazi se? Ariko shawa ritere wamenya gushinyagura koko. Iki? Papa burya njye narinze kuri inshuti yanjye kumba ubu ndyarye gusa navuze ibyabaye. Wa mwana nyine. Umva rero nkubwire waritere. Uzi ko kuva wa mwana twashwana se wageze ngo nari nongera gufatisha. Barashwanye se? Byararangiye kera. Ahubwo wagira ngo yasize nkasiriye man. Gute se? Shabyihorere. Tipe wan? Ni ko yanyine byari ahubwo se umva nkubwire. Ibyanjye byo byihorere kuko n'urukerereza. Ntago wabivaho. Yakubeshya se? Ahubwo se nkubaze we bimeze bite? Jewe? Musaza? Isi yose ngende ku mwana kagira inkuru. Umva. Bimeze bite? Mwana ngendeho. Man. Ni isi yose kabisa umwana ukeye umwana umeze neza sana. Ahubwo agiye kuza gusura gutezamo. Musaza njyewe urabizi ko ngira ijisho rireba. Umva ngiye ngomba mukwereke ariko man nta bintu by'imibindo ndakuzi man. Hanze ahubwo mukwereke mutazanahura ugasanga utangiye gushora ibintu by'imibindo man. Mva nkubwire waritere. Urabizi ko inshuti yanjye shira umutima hamwe. Okay. Kandi ndabizi uzi kwitegereza no kurambagiza. Man. Ntago rero njyewe ntago wakwirobera ifi waritere. Ngo nzane use wakwitemera akanyama nkaza nzana ibintu by'iminzani ngiye kubiza ngiye ibyo bintu nabikora. Sha ntacyo kagiye gutezamo kwa kundi umuntu atema igiti ukabona abarubanda bahururanye amashoka ngiye ntago ndi muri abo uzabaza. Okay. Ntago ndi muri abo kabisa. How are you? I'm okay now. I miss you. I miss you too. Oh, baby. How are you? Good, thanks, babe. Yeah, Sha, John. Nkuko nyine nabikubwiye. This Jackie. Ni wa mwana nyine nakubwiraga. Sha umva nkubwire warite. Suri inshuti yanjye. Sha watoraguye ingoma mu giteme kabisa. Yeah, reka rero shashiri. Warite. Yeah. Uzi ko watoraguye utunamye. Amo. Niko imeze. Yeah. Reka rero mwana. Thank you. Okay. Sabe none si cyane ngo kumbiye. Nanjye nari ngukumbuye. Ay, borisha. Ntago mbesha. Shashiri yo. Babaye mwiza. Nukuri yo. Ayo mafaranga wese. Warite. Sheri na mukuru. Okay, bisha. Beta. None se man, ni biki se man? Ako warite uba muzima cyangwa warasase? What do you mean? Gute se man? Ura mukobwa wikururije uramuzi? Shibanje Cyangwa upfuye kurabuza aho ubonye gusa? No. Umva nkubwire rero warite. Urumva? Uriya mukobwa ku gasozi k'iwabo abantu bose baramuzi. Kongo iki? Uriya mukobwa ni umusinzi, ni indaya yicuruza, urabyumva? Urumva? Ibyo ngibyo tubyihorere wenda by'ubusinzi n'uburaya. Ikirenze kuri ibyo ngibyo kandi baritereka nkubwire. Uzi ko nawe kuba ukiriho amaginga yawe kugeza kuri isaha. Ari ubuntu bw'Imana wowe. Iwabo uriya mukobwa bararoga. Kuroga man? Kuki? N'isazi iguruka barayihanura. Uburozi. Gusa ubwo waritere mugenzi. Ngiye ibyo nkubwira ni ukuri ntabwo nkubeshya.
ko ntibwo amana waritera uri inshuti yanjye ndagukunda ntabwo nabona uri mu mazi abira ngo mureke. Umushenzi n'igihe tumaranye mani dukundana ambwira ngo ni umukristo ngo ni ibiki n'ibyo ngibyo mana umukristo mana rero ntari gutyo bimeze musaza fata gutya urakoze nje rero musaza dore nge burya ni gutya ngeze ncaho kuko mana niyo ari gutyo bimeze se njya ahubwo mana reba ukuntu umunsorera mu nzu ngewe mbese ncaho ureba ukuntu mana umurangiza kwaje ngewe umise nicira sinshaka no kongera kubonana nawe ndakubera nk'inshuti. Sheri sari hehe? Sheri wawe se? Sheri wawe hari akana agiye kugura kuri shop araje. Oh, okay, sawa. Ndaba namutegereje. Yeah. Wese andi makuru. Aya makuru yanjye ni meza. Ayawe se? Nanjye ni bisanzwe. Harya ngo witwa Jackie? Yeah, nitwa Jackie. Ufite akazina keza. Oh, urakoze. Kihariye. Urakoze. Ahandi hantu wagasanga. Oh. Akenshi na kenshi usanga ba nyiri bene utwo tuzina. Bari abakobwa beza cyane. Nashira arabimbwira ariko. Kura muhungu azi gutoranya. Nibyo. Subu yagukuye hera. Bono kumvaza. Konzi k'abakobwa beza bameze nkayo batakiba. Nibyo. Abakobwa bameze nkawe bateye neza. Ntabwo nari nzi ko bakibaho rwose. Urakoze. Kandi bigaragara ko umukobwa ufite umuco warezwe witwara neza. Kuko n'ubundi nitwara neza. Uriya muhungu ni umunyamahirwe kabisa. Urakoze. Mutuye hano hafi se? Ya. Ntabwo ari hafi cyane ariko ntabwo nta nubwo ari kure. Kandi wasanga uteye duturanye. Ntabwo se mutuye hehe? Urabona utambitse uyu muhanda ugakomeza hirya gatoya ukasiba ibumoso. Ni hafi aho ngaho. Oya, twebwe turi inyuma kure yaho. Nangize ngo turaturanye. Ariko uzajya musura buri munsi. Telefone neza ubirihera. Hari ukuntu njya muhamagara kandi mushaka byihutirwa. Nkamushaka nkamutwara hose nkamubura. Kubera ko hari igihe mu kazi kacu ujya kubona ukabona pap ikintu kikiraka kiraje kandi mba mukeneye. Wowe mpaka nimero kawe. Ndabizi ko muba muri kumwe kenshi. Okay. Mpaka nimero kawe. Noneho ndetse mbanza nkore mu password. There we go. Okay. Wowe umpaka nimero kawe. Ninzajya numva nimero itariho. Straight nzajya mpita nkubaza amakuru. Ntakibazo ubwo nanjye naba ndi kumwe nawe. Hari umugani baje baca mu Gifaransa ngo quand tu vois le serpent, le crapaud n'est pas loin. Urakoze cyane. Jackie. Ya. Ahangana ni sawa. Rero kangende kuri iyo gahunda. Buriya dushobora no guhura hano ku muryango. Sawa. Ngo mugire umunsi. Kandi urakoze cyane. Namwe. Bye. John, umbeshya ngo turi inshuti nkakubwira ibintu byose. Kumbi ni ibingibi byawe untwariye umugore. John,
sha ubuse kukitishakiye uwawe urifata ku manywa y'ihangu ukarata abana impyisi zihuma. mutwara ariko sha uryenje tu uryenje shange burya ibyanga byose warambeshaga umuntu w'umugabo nkawe arifata kumva amabwire ubundi se wabonaga umwana nk'uyu umuberanye wowe. duha amahoro tugiye mu kiriro rwa Pirato reka tumurangize twikomeze na gahunda zacu.